Bismillah. Kena habiskan ke? Tak apa, tak habis pun tak apa. Kalau haus habiskan, tak apa. Baik, sekarang puan cuba rapatkan kamera dengan wajah puan. Dekat kat muka saudara. InsyaAllah, okey. Cuba pandang wajah saya. Pada muka ustaz. Ha. Saya cuba menyalurkan energi positif kepada tuan, insyaAllah. Kalau rasa seperti nak tumbang ke belakang, lepaskan aja. Saya lebih lepaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathun mubin. Inna fatahna laka fathun mubin. Inna fatahna laka fathun mubin. Anak-anak tolong tepuk bahu belakang ibu. Tepuk. Tepuk. Izrael tepuk Tepuk daripada belakang ibu ni, bawakan ke mulut, bawa ke sini. Bawakan ke sini daripada belakang. Di belakang. Bawakan ke sini ke mulut. Dan nak keluar dah. Keluar dah. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pulang kalian ke alam masing-masing tanpa apa-apa syarat melalui hal ini selama-lamanya. Wa alifu la yamutu syalla bi iznillah. Wa alifu la yamutu syalla bi iznillah. Ya qadratal syekh qutbil alamin wal dini hatu sayyidi. Keluar. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Malikal mulki hada abada arikni. Malikal mulki hada abada. Allahu akbar. Allahu akbar. Keluar kalian lewat nafas, lewat senawa, lewat muntah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Subhanallah wa ni'mal wakil liman wala nasir. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim sawalaika ukbaha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim sawalaika ukbaha. Wa alifu la yamutu sya'un bi iznillah. Bi iznillah. Ya khadratan syekh qutbil alamin wal dini haqi sayyidi. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Malikal mulki hada abada arikni. Malikal mulki hada abada. Allahu akbar. Bismillah ya Allah. Allah. Keluar kalian, jangan kalian menyimpan dalam tubuh ini. Pulang kalian sama hari ini kiriman maupun jin-jin luaran yang fasik yang menempel ke dalam tubuh ini, pulang kalian ke alam masing-masing tanpa apa-apa syarat melalui hari ini selama-lamanya. Wa alifu la yamutu sya'un illa bi iznillah. Kalau kalian berdegil malam ini dengan izin Allah SWT kan, insya-Allah kalian akan kubakar dengan asma-asma Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku peringatkan kalian sekali lagi, keluar lewat nafas, lewat senawa, lewat muntah dengan kalimat la ilaha illallah. Pulang kalian ke alam masing-masing tanpa apa-apa syarat mulai hari ini selama-lamanya. Wa alifu la yamutu sya'un illa bi iznillah. Bismillah. Ya khadratan syekh qutbil alamin wal dini haqi sayyidi Syekh Muhyiddin. Ambil nafas. Tak nampak tadi. Pejam mata nak panggil, lepaskan semua. Ambil nafas. Masya Allah. Subhanallah.
Yarhamukumullah. Subhanal azimi wa bihamdi. Subhanal azimi wa bihamdi. Subhanaka ya azimi mu'azzam. Subhanaka ya azimi mu'azzam. Subhanaka ya azimi mu'azzam. Subhanaka ya baisti. Baisti. Allahu Akbar. Cuba pusing. Subhanaka ya azimi mu'azzam. Subhanaka ya azimi mu'azzam. Subhanaka ya qayyum al-muqarrun. Subhanaka al-qayyum al-muqarrun. Subhanaka ya ba'isti. Allahu Akbar. Subhanaka ya ba'isti. Masih kuat lagi ke? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang di dalam sana. Ya, apa tujuan kalian berada di situ? InsyaAllah. Saya hanya ingin membantu saudara saya. Ini saudara kami. Jadi tanggungjawab kami membantu sesama mukmin. Jadi kalian, tujuan kamu di sana untuk apa? Kenapa kalian lari bila nak berjumpa dengan saya? Ya. Tak apa. Itu ibunya itu insya-Allah di kejap puan-puan duduk diam. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi duduk diam. Subhanaka ya azimi mu'azzam. Subhanaka ya azimi mu'azzam. Subhanaka qayyum muqarrab. Subhanaka hayyul maqrab. Subhanaka ya baisti. Puan cuba lihat di belakang peha, di belakang lutut, tapi belah belakang tu ada lebam-lebam biru tu. Cuba anak-anak tolong tengok, tolong tengok. Subhanaka ya baisti. Dah lama ke lebam tu? Per kiri. Ya. Tepi sini. Tengok. Itu sering sakit-sakit tu dah sampai